mu ntambara yamaze kwitwa iminsi 12 yashyamiranyije Isiraheli na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza kubizamo. Mu minsi y'ibitero bikurikirana, Isiraheli yibasiye ahantu yavuze ko hari ibigo bitunganyirizwamo nucleaire ndetse n'ahari ibigo bya gisirikare muri Iran. Yibasiye kandi ibigo byigenga cyane cyane mu burengerazuba bw'igihugu hafi y'umurwa mukuru Tehran. Nubwo byinshi muri ibyo bitero byaturutse mu kirere, bitekerezwa ko ikigo gishinzwe ubutasi cya Isiraheli Mossad cyagize uruhare rukomeye cyane mu kumenya no gutoranya aho ibitero byagombaga kugabwa ku butaka bwa Iran. Abakozi bashinzwe ubutasi ba Mossad bitekerezwa ko bakoreshaga za drone maze binjizwa muri Iran mu ibanga kugira ngo bagenzure banamenye aho ibikoresho bya Iran byo kwirwanaho bisigaye biri. Ibi ushobora no kubishingira ku birego biheruka byatangajwe n'abategetsi ba Iran bo ubwabo, aho bavuze ko batekereza ko ingabo zabo zinjiwemo n'abantu boherejwe n'iperereza ndetse n'ubutasi bwa Isiraheli mu buryo bw'ibanga, bakamenya amakuru y'aho bamwe mu bategetsi b'igisirikare batuye ndetse n'aho bimwe mu bigo bya nucleaire n'ibya gisirikare biherereye. Umubare utari muto w'abayobozi bakomeye bo mu gisirikare n'abo mu rwego rwa nucleaire muri Iran barishwe muri ibyo bitero byatangiye ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Ibintu byerekana ko Isiraheli yari ifite amakuru afatika y'aho abantu bari baherereye. Nubwo bigoye kumenya uruhare nyirizina rwa Mossad muri ibi bitero kubera ko Isiraheli itagitangaza ibijyanye n'ibikorwa by'ikigo cyayo gishinzwe ubutasi, hari n'izindi nzego zishinzwe iperereza zo muri Isiraheli. Ariko ibi nibyo bikorwa bimaze kumenyekana ku bikorwa bya Mossad mu bihe byashize. Turavuga no ku cyo Iran irimo gukora kigaragaza ko izi neza ko abatasi ba Mossad bari barayinjiyemo mbere cyane y'uko intambara itangira. Tubahaye ikaze. Abategetsi ba Iran batangiye urukurikirane rw'ibikorwa byo guta muri yombi no kwica abantu bakekwaho gukorana n'inzego z'iperereza za Isiraheli nyuma y'intambara iheruka hagati y'ibihugu byombi. Intambara yamaze iminsi 12. Ibi bije nyuma y'uko abategetsi bavuga ko habaye kwinjirwa ku buryo budasanzwe mu nzego z'umutekano za Iran bikozwe n'abakozi b'iperereza n'abatasi ba Isiraheli. Abategetsi batekereza ko amakuru yamenyeshejwe Isiraheli yagize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bwabaye ku bantu bakomeye mu gihe cy'intambara, harimo abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bo mu ngabo zidasanzwe za Iran ndetse n'abahanga mu bya nucleaire. Iran ishinja abakozi ba Mossad urwego rw'iperereza rwa Isiraheli kuba barabikoze bari mu gihugu imbere muri Iran, kubera uburyo kwica abasirikare bakuru ba Iran n'aba bahanga mu bya nucleaire byakozwe mu buryo buhanitse kandi bigakorwa ku mugaragaro. Abayobozi ba Iran barimo barafata abantu bose bakekwaho gukorana n'inzego z'ubutasi z'amahanga, bakavuga ko ari ukugira ngo barengere umutekano w'igihugu. Ariko nanone hari abafite impungenge k'ibyo bikorwa bigamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kongera kugenzura abaturage. Muri iyi ntambara yamaze iminsi 12, Iran yishe abantu batatu yabaruraga ko bakorana na Isiraheli. Ku wa gatatu w'iki cyumweru, umunsi umwe nyuma y'ihagarikwa ry'intambara, abandi bantu batatu barishwe bashinjwa ibyaha bisa n'ibyo ngibyo byo gufasha Isiraheli kuneka Iran. Abategetsi batangaje ko bamaze gufata abarenga 100 bakaba bakurikiranyweho ubutasi. Televiziyo ya leta muri Iran yerekanye abantu bamwe bafunzwe bavuga ko bemeye gukorana n'ubutasi bwa Isiraheli. Amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abaharanira demokarasi bo bagaragaza impungenge bavuga ko Iran isanzwe ikoresha uburyo bwo gutera ubwoba abakekwaho ibyaha no kubahatira kwemera ibyaha biciye mu binyoma ndetse ikabacira imanza zitubahirije amategeko. Hari ubwoba ko hari abandi bashobora gukurikizwaho bakicwa. Minisiteri ishinzwe iperereza muri Iran ivuga ko iri mu ntambara idacogora n'imitwe y'iperereza yo mu burengerazuba n'iya Isiraheli, harimo CIA y'Abanyamerika, Mossad ya Isiraheli na MI6 y'Abongereza. Nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Fars bifitanye isano na IRGC muri Iran, kuva Isiraheli yatangira kugaba ibitero kuri Iran ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu, umurongo w'ubutasi wa Isiraheli wagiye ukorera cyane imbere mu gihugu cya Iran. Fars ivuga ko mu minsi 12 yonyine inzego z'iperereza n'umutekano za Iran zafasha abantu barenga 700 bakekwaho gukorana n'ubutasi bwa Isiraheli. Abanya-Iran baganiriye na BBC bavuze ko babonye ubutumwa bugufi buturuka muri Minisiteri ishinzwe iperereza ya Iran baburirwa ko nimero zabo zagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zifitanye isano na Isiraheli. Babwiye ko bagomba kuva kuri izo mbuga bitaba ibyo bagakurikiranwa. Guverinoma ya Iran yanongereye igitutu ku banyamakuru bakorera ibitangazamakuru bivuga ururimi rw'igiperse bikorera mu mahanga, harimo BBC Persian, Iran International ikorera i Londres
na Manoto TV. Nk'uko bitangazwa na Iran International, IRGC yataye muri yombi nyina, se na musaza umwe mu bayobozi bakuru b'iyo televiziyo itera, hagamijwe kumushyira ku gitutu ngo yegure kubera uburyo iyo televiziyo yakurikiranye inkuru y'intambara ya Iran na Israel. Uwo munyamakuru yakiriye telefone ya se wari ku gitutu cy'inzego z'umutekano amusaba kureka akazi, amuburira ko n'undi mubabaro ushobora gukurikiraho. BBC yanditse ko nyuma y'uko intambara itangiye, abanyamakuru ba BBC ivuga mu rurimi rw'igiperse n'imiryango yabo bashyizweho iterabwoba ryinshi. Nk'uko bamwe mu banyamakuru bakorera ibyo bitangazamakuru babivuze, abategetsi bashinzwe umutekano muri Iran ngo bavuganye n'imiryango y'aba banyamakuru babamenyesha ko mu gihe cy'intambara biba byemewe gufata abo mu miryango nk'ingwate. Aha bababwiraga ko bashimuta ntacyo byaba bitwaye. Aba bategetsi banashinja abo banyamakuru icyaha cyo kuba muhareb. Iri ni ijambo risobanura umuntu urwanya Imana, icyaha gihanishwa igihano cy'urupfu muri Iran. Mu gihe cy'intambara, guverinoma ya Iran yagiye igabanya bikomeye uburyo bwo kubona internet, kandi nubwo intambara yarangiye ntabwo biragaruka mu buryo busanzwe. Gukuraho internet mu bihe by'ibibazo, cyane cyane mu gihe cy'imyigaragambyo mu gihugu hose, bisanzwe bikoreshwa muri Iran. Kandi imbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, Telegram, X, YouTube n'ibitangazamakuru nka BBC byamaze igihe kinini bifunzwe muri Iran, kandi ntibishobora gufungurwa keretse umuntu ukoresheje uburyo bwo guhisha ahava, VPN. Uku kwikandagira kw'abategetsi ba Iran mu kugerageza guhangana n'inzego z'ubutasi za Israel n'izindi zo mu burengerazuba bw'isi bifite ukuri, kubera ko urwego rwa Mossad rushinzwe ubutasi muri Israel rumenyereweho kugira ubushobozi bwo kwinjira mu bindi bihugu rukabona amakuru ahagije atuma rugaba ibitero bihita n'abanzi ba Israel, ruhereye ku bayobozi bakuru b'inzego zitandukanye. Usibye uburyo uru rwego rwashoboye kwinjira muri Iran rukamenya abayobozi batandukanye b'igisirikari ndetse n'abahanga mu bya nuclear baherereye, na mbere yaho Israel yashoboye kwica abanzi bayo ikoresheje amakuru yagiye azanwa na Mossad. Reka tuvuge kuri bimwe muri ibyo bikorwa. Reka duhere ku yicwa ry'umuyobozi w'umutwe wa Hamas, Ismail Haniyeh, wishwe mu kwezi kwa karindwi mu 2024. Uyu muyobozi wa politiki w'umutwe wa Hamas yiciwe mu nzu yarimo itera ku itariki ya 31 y'ukwa karindwi mu 2024. Nubwo Israel itahise yemera uruhare rwayo muri ubwo bwicanyi, nyuma y'amezi make Minisitiri w'ingabo wa Israel, Israel Katz, yaje kwemeza ko ari Israel yari nyuma y'urwo rupfu rwa Haniyeh. Uburyo nyabwo Haniyeh yaba yarishwemo ntabwo buramenyekana neza. Khalil al-Haya, umwe mu bayobozi ba Hamas, yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ko Haniyeh yishwe n'igisasu cya misile, avuga ko amakuru yatanzwe n'abari hafi ye icyo gihe ubwo byabaga ngo yemeje uburyo uyu mugabo yishwemo. Gusa raporo ya New York Times yasubiyemo ibyo abayobozi barindwi ba Hamas batangaje, ivuga ko Haniyeh yishwe n'igisasu cyari cyarashyizwe mu nyubako ye mu ibanga, kikashyirwa mu mezi 2 mbere y'uko yicwa. Ni mu nzu yarasanzwe acumbikamo. Haniyeh ni umwe mu bayobozi benshi ba Hamas bamaze kwicwa na Israel kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023 nyuma y'igitero Hamas yagabye kuri Israel. Muri bo kandi harimo na Yahya Sinwar wari uhagarariye Hamas muri Gaza, harimo umuvandimwe witwa Mohamed, umuyobozi w'ingabo za Hamas Mohamed Def, ndetse n'umwungirije Marwan Issa. Ikindi gikorwa Israel yakoze muri iyi minsi igikesha ububasha bwa Mossad mu gutata no guturitsa ibikoresho by'itumanaho cyangwa si byombo by'abayobozi b'umutwe wa Hezbollah. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 7 mu 2024, ibihumbi by'ibikoresho byaturikiye icyarimwe hirya no hino muri Liban, cyane cyane mu duce umutwe wa Hezbollah ukomeyemo. Ibyo bikoresho byaturitse byahitanye bamwe mu babikoreshaga ndetse n'abari hafi yabo, abandi barakomereka, bitera ubwoba n'impagarara mu gihugu. Bukeye bwaho ibindi bikoresho by'uturadiyo twitumanaho twa Tokiwoki nabyo byaraturitse, bihitana ubuzima bw'abandi bantu ndetse bikomeretsa abarenga 100. Ibi byabaye mu gihe Israel na Hezbollah bari mu ntambara yatangijwe n'ibitero bya Hezbollah byari byagabwe ku birindiro bya Israel nyuma y'umunsi umwe wonyine umutwe wa Hamas ugabye ibitero ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaje kwemeza ko Israel ariyo yagabye ibyo bitero, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Israel hashize amezi 2. Mu kiganiro cyatambutse kuri CBS, televiziyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwe mu bahoze ari abakozi b'iperereza bavuze uburyo ibyo bitero byateguwe nuko byashyizwe mu bikorwa. Bavuze ko ikigo cy'iperereza cya Israel Mossad cyashyize ibiturika mu mabatre y'uturadiyo cyangwa se Tokyo Keys, ibikoresho byatwarwaga mu mufuko uri ku gice cy'agatuza hafi y'umutima. Iperereza
ryerekanye ko hari hashize imyaka 10 Hezbollah igura ibikoresho birenga 16,000 ku giciro gito binyuze mu bucuruzi bwa magendu, hanyuma ikagura n'ibindi 500 nyuma yaho. Ibi byemejwe na CBS. Ibyo bikoresho byaturikiye mu bice bitandukanye bya Libani, harimo no mu masoko n'ahandi hantu hahurira abantu benshi. Ibitaro byo muri Libani byari byuzuye abarwayi bakomerekejwe n'iyo myuka, aho benshi banagize ubumuga bukomeye. Komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yise ibyo bitero icyaha cy'intambara. Ikindi gikorwa gikomeye cyakozwe bigizwemo uruhare na Mossad ni iyicwa ry'umuhanga mu bya nucleaire wo muri Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Mu kwezi kwa 11 mu 2020, urukurikirane rw'imodoka zari zitwaye Mohsen Fakhrizadeh, umwe mu bahanga bakomeye ba Iran mu by'ingufu za nucleaire, zaratewe ni mu mujyi wa Absard mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Tehran. Fakhrizadeh yishwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho rishingiye ku bwenge buhangano, artificial intelligence, binyuze mu gukoresha imbunda yagenzurirwaga kure. Umunyamakuru wa BBC mu ishami ry'icyongereza Jival Gol yaranditse ati kugira ngo umuntu yicwe mu buryo bunoze nk'ubwo akarasirwa mu modoka igenda kandi nta musivile n'umwe ugizweho ingaruka, bisaba ubuhanga buhanitse n'ubwenge budasanzwe bwo ku rugamba. Mu kwezi kwa 4 mu 2018, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yerekanye dosiye nini igizwe n'inyandiko zibarirwa muri za mirongo zashinjwaga ko zigaragaza umugambi wa Iran wa nucleaire. Avuga ko zari zimaze amezi zibitswe nyuma yo kwibwa n'iperereza rya Israel Mossad. Ni mu gikorwa cyabereye ku bubiko buri nko mu birometero 30 uvuye Tehran. Ibintu byaje no kwemezwa na perezida wa Iran icyo gihe Hassan Rouhani. Mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yatangazaga ayo makuru, Netanyahu yavuze ko Mohsen Fakhrizadeh yari igice cy'ingenzi cy'icyo yise umushinga w'ibanga w'intwaro za nucleaire. Dr Mohsen Fakhrizadeh, mujye mwibukira izina, niko yavuze icyo gihe. Iran yari yarashinje Israel kuba inyuma y'ubwicanyi bw'abandi bahanga bane bayo mu by'ingufu za nucleaire bishwe hagati y'umwaka wa 2010 n'2012. Nanone mu mwaka wa 2010, Mahmoud al-Mabou, umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'umutwe wa Hamas, yiciwe mu cyumba cye cya hoteli i Dubai. Ubwo urupfu rwe rwatangiraga kuvugwa, byagaragaraga nk'urupfu rusanzwe, ariko polisi ya Dubai yakoze iperereza maze isesengura amashusho yafashwe na za kamera zicunga umutekano, CCTV cameras ziri kuri hoteli, iza gutahura ko al-Mabou yishwe n'itsinda ry'abantu bari barateguye bihagije. Polisi yatangaje ko al-Mabou yabanje gushyirwa ku muriro w'amashanyarazi mbere yo kwicwa anizwe. Haketswe ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'ikigo gishinzwe ubutasi n'iperereza cya Israel Mossad. Ibintu byateje impagarara n'umwuka mubi mu mubano wa diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Israel. Gusa abahagarariye Israel muri diplomasi bavuze ko nta kimenyetso gifatika cyerekana uruhare rwa Mossad muri ubwo bwicanyi. Nanone mu mwaka wa 1996, Yahya Ayash, inzobere mu gukora ibisasu byakoreshwaga n'umutwe wa Hamas, yishwe hakoreshejwe telefoni igendanwa yo mu bwoko bwa Motorola Alpha. Iyi yari yashyizwemo igisasu gipima amagarama 50. Ayash yari umwe mu bayobozi bakomeye b'igisirikare cya Hamas. Yarazwi cyane kubera ubuhanga bwe mu gukora ibisasu bya bombe no gutegura ibitero bigabwa ku nyubako n'ibikorwa bya Israel bifite agaciro k'ingenzi. Mu mpera z'umwaka wa 2019, Israel yakuyeho ibihano byabuzaga gutangaza amakuru arambuye kuri ubwo bwicanyi, maze televiziyo yo muri Israel Channel 13 TV itangaza ikiganiro cya nyuma Yahya Ayash yagiranye kuri telefone na se, ari nayo yakoreshejwe mu kumwica. Ntabwo ari ukwica abanzi bayo gusa, ahubwo Mossad yagiye inagira uruhare no mu kurokora abanya-Israel mu bihe bitandukanye. Mu ntangiriro z'imyaka ya 1980, urwego rw'iperereza rwa Israel Mossad rukoreye ku mabwiriza y'uwari minisitiri w'intebe Menachem Begin, rwakoze igikorwa kibanga cyo kurokora no kwinjiza muri Israel abayahudi bagera ku 7,000 bakomoka muri Ethiopia banyuze muri Sudani. Icyo gikorwa cyakozwe mu ibanga rikomeye kubera ko Sudani icyo gihe yari igihugu cy'abanzi mu ihuriro ry'Abarabu. Mossad yashinze ikigo cyo kujijisha ku nkengero z'inyanja itukura, ivuga ko ari cy'abakerarugendo baza kwidagadura mu bikorwa byo koga mu mazi, diving center. Nyamara ntabwo ari byo byakorwaga. Ku manywa abakozi b'urwego rw'iperereza Mossad bifataga nk'abakozi basanzwe ba hoteli, ariko mu ijoro bagashakisha abayahudi baturutse muri Ethiopia binjiye muri Sudani rwihishwa, bakabambutsa bakabajyana muri Israel hifashishijwe indege cyangwa se ubwato. Icyo gikorwa kibanga cyamaze hafi imyaka 5 kandi cyamenyekanye gusa nyuma yuko abo bakozi ba Mossad bamaze kuvayo. Mossad kandi
yanakoze ikindi gikorwa cyo gutabara abari bafashwe bugwate ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu 1976, kikaba igikorwa gifatwa nka rumwe mu ngero zikomeye z'intsinzi y'igisirikare cya Isirayeli mu mateka. Uru rwego rw'iperereza Mossad rwatanze amakuru y'ingenzi mu gihe ingabo za Isirayeli zakoraga igikorwa cyo gutabara abanya-Isirayeli ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Icyo gihe abarwanyi bo mu mutwe witwa PFLP, ishyaka riharanira kubohora abanya-Palestine, bafatanyije n'Abadage babiri, bari bahinduye icyerekezo cy'indege yari igiye Paris bayijyana muri Uganda. Abo barwanyi bafashe bugwate abari mu ndege bose babashyira ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Ingabo za Isirayeli zinzobere cyane mu bikorwa byo kugaba ibitero bidasanzwe zagabye igitero cy'igitangaza ku kibuga cy'indege cya Entebbe, zirokora abanya-Isirayeli bagera ku 100 bari barahongaho nk'ingwate. Muri icyo gikorwa 3 mu bari bafashwe bugwate barishwe, kimwe n'abari babashimuse, hamwe n'abasirikare benshi b'abanya-Uganda. Umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare b'abakomando Jonathan Netanyahu, mukuru wa minisitiri w'intebe w'ubu Benjamin Netanyahu, nawe yahasize ubuzima. Mossad yagiye inakora ibikorwa byo guhorera Isirayeli ku banzi bayo. Mu mwaka w'1972, abarwanyi bo mu mutwe w'abanya-Palestine witwa Black September bishe abakinnyi babiri ba ekipe Olympique ya Isirayeli, maze bafata abandi 9 babagira ingwate. Ni ku kibuga imikino Olympique yaberagaho i Munich mu Budage. Mu myaka yakurikiye icyo gitero, urwego rw'iperereza rwa Isirayeli Mossad rwatangiye ibikorwa byo kwihimura ku bantu bakekwaho ko bagize uruhare muri icyo gitero, barimo na Mahmoud Amshari. Amshari yiciwe i Paris, yishwe n'igisasu cyari cyatezwe muri telefoni yo mu rugo rwe. Yakomerekejwe bikomeye ku kuguru, aza guhitanwa n'ibyo bikomere. Mu mwaka w'1960, ibikorwa byo gufata no gushimuta Adolf Eichmann byakozwe n'urwego rw'iperereza rwa Isirayeli Mossad byabaye bimwe mu byamenyekanye cyane mu mateka y'iperereza rya gisirikare. Eichmann yari umwe mu bayobozi bakuru b'abategetsi b'abanazi b'Abadage, akaba yaranagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abayahudi, aho abarenga miliyoni 6 biciwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Nyuma yo gutsindwa kw'abanazi, Eichmann yarahunze ahunga ubutabera, atangira kwimuka ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi, kugeza ubwo yahisemo kwihisha muri Argentine, anahindura amazina, yiyita amazina y'ibinyoma. Itsinda rigizwe n'abakozi 14 ba Mossad ryaramuhize, rimukurikiranira hafi igihe kinini cyane, riza kumufata mu ibanga rikomeye, riramushimuta, rimujyana muri Isirayeli. Yaje gukatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rwa Isirayeli kubera ibyaha bya jenoside, maze aricwa mu 1962. Niwe muntu wa mbere waciriwe urwo rubanza na Isirayeli nyuma yo kuburanishwa n'ubutabera bwa Isirayeli. Nubwo Mossad yamenyekanye kubera ibikorwa bikomeye yagezeho, ntabwo ari buri gihe yabashije kugera ku ntego zayo uko yabyifuzaga. Hari ibikorwa byinshi by'iperereza yagiye ikora, ariko bikarangira nta musaruro ugaragara bibyaye. Mu kanya gato turaje tubivugeho. Igitero cya Hamas cyagabwe ku mijyi ya Isirayeli hafi y'akarere ka Gaza ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 cyabaye icyago gikomeye ku gihugu cya Isirayeli. Kunanirwa kwa Mossad gutahura no gukumira icyo gitero byabaye nk'ihurizo rikomeye ryerekanye intege nke z'uru rwego rw'iperereza rwa Isirayeli mu rugamba rwarwo rwo kurandura Hamas, nk'uko bamwe mu basesenguzi babivuga. Ibyo bitero nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bwa Isirayeli byahitanye abantu basaga 200,000, ahanini abantu basanzwe ari abasivile, abandi 251 bajyanywe bugwate muri Gaza. Mu kwihorera kuri ibyo bitero, Isirayeli yatangije intambara ikomeye mu gace ka Gaza, kugeza n'ubu imaze guhitana abarenga 55,000, aho umubare munini w'abapfuye ari abasivile, nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima y'ubutegetsi bwa Hamas. Nanone hafi imyaka 50 mbere y'ibi bitero bya Hamas byo mu 2023, Isirayeli nanone yigeze gutungurwa mu buryo bukomeye. Ku itariki ya 6 y'ukwa 10 mu 1973, Misiri na Syria bagabye igitero gitunguranye kuri Isirayeli mu rugamba rwo kongera kwigarurira agace ka Sinai ndetse n'imisozi ya Golan yari yaragiye mu maboko ya Isirayeli. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa Yom Kippur, umunsi mukuru mutagatifu cyane mu myemerere y'Abayahudi. Ni umunsi w'ubwiyunge n'imbabazi. Abayahudi benshi bari mu minsi mikuru icyo gihe. Ingabo za Misiri zambutse umuyoboro wa Suez zica abasirikare bake ba Isirayeli bacungaga umutekano hafi aho, mu gihe ingabo za Syria nazo zari zatangiye igitero ku birindiro bya Isirayeli mu misozi ya Golan. Icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyatanze inkunga y'ibirwanisho kuri Syria na Misiri, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Isirayeli ubufasha bwihuse mu bikoresho no mu buryo bwa gisirikari.
Nubwo Isirayeli yabanje gutungurwa, yaje kongera kwisuganya igarura icyizere ku rugamba. Intambara yarangiye ku itariki ya 25 y'ukwa 10 ubwo umuryango w'abibumbye wasohoraga itangazo risaba impande zombi guhagarika imirwano. Isirayeli kandi yananiwe kwica umukuru wa Hamas, Mohammed al-Zahar. Mu mwaka wa 2003 Isirayeli yagabye ibitero by'indege bigamije kwica Mohammed al-Zahar, umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas mu mujyi wa Gaza. Nubwo al-Zahar yabashije kurokoka, ibyo bitero byahitanye umugore we, bitana umuhungu we witwa Khaled n'abandi baturage benshi bari batuye hafi aho. Ibisasu byari bigenewe kurasa aho al-Zahar yari atuye byasenye burundu inzu ye, byerekana ubukana n'ingaruka zikomeye z'ibitero bya gisirikare mu duce dusanzwe dutuwemo n'abasivile. Isirayeli kandi yananiwe kwica undi muyobozi wa Hamas witwa Khaled Meshal. Ni mu mwaka wa 1997 ubwo Isirayeli yakoraga igikorwa cya gisirikare cyateje umwuka mubi mu mubano wayo na Jordani, ubwo yageragezaga kuroga Khaled Meshal wari umuyobozi wa politike w'umutwe wa Hamas. Ni igikorwa cyakozwe n'abakozi b'iperereza ba Mossad, kibera mu murwa mukuru wa Jordani, Amman. Gusa byarangiye aba batasi bamenyekanye maze bafatwa n'inzego z'umutekano za Jordani. Ibi byatumye Isirayeli ihatirwa gutanga umuti uvura uburozi, antidote, kugira ngo ikize ubuzima bwa Meshal. Wari uyoboye Mossad icyo gihe, Dani Yatom, ni ubwe wagiye muri Jordani gutanga uwo muti. Iki gikorwa cyaje guhungabanya umubano wa diplomasi hagati ya Isirayeli na Jordani. Umubano urasenyuka by'igihe gito, mu gihe ibyo bihugu byari bimaze igihe gito bisinyanye amasezerano y'amahoro. Iki gikorwa kibi cy'iperereza cyakomeje kugereranywa n'ibindi byabaye mu mateka nk'igitero cyitiriwe Lavone, kigeze gutuma Isirayeli itakarizwa icyizere mu ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa byayo by'ibanga byateshaga agaciro ubusugire bw'ibindi bihugu. Mu mwaka wa 1954 nibwo inzego z'umutekano za Misiri zaburijemo igikorwa cy'ubutasi cyateguwe na Isirayeli cyiswe Operation Suzana. Uwo mugambi wari ugamije gutega ibisasu mu nyubako z'Abanyamerika n'Abongereza mu Misiri mu rwego rwo gutera igitutu ku Bwongereza ngo bugumishe ingabo zabwo ku birindiro by'umuyoboro wa Suez. Iki gikorwa cyaje kumenyekana ku izina rya Levon Affair, kitirwa Pinhas Levon, wari minisitiri w'ingabo wa Isirayeli icyo gihe, waketsweho kugira uruhare mu kugitegura. Nubwo uruhare rwe rutigeze rumuhama burundu, icyo gikorwa cyatumye habaho igitotsi gikomeye cyane muri politiki ya Isirayeli, ndetse kigaragaza uburyo ibikorwa by'iperereza bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu mubano mpuzamahanga.